Igicamunsi cyiza nshuti bakunzi ba Rwanda Online aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, turacyari tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Uyu nguyu ni wa mwanya tuza kubagezaho amakuru abagezweho muri aya amasaha, tukanyarukira mu bice byinshi bigiye bitandukanye, tukareba byinshi biba bikomeje kugenda bihavugwa. Tutabatinde munyemere tubanze turebere hamwe ingingo nyamukuru tugiye kuganiraho muri aya makuru yacu. Amakuru yacu turahera ku bimaze gutangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ndetse bagaragaje yuko bicuza impamvu bashyigikiye Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kugira ngo atsindire kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu banyamerika rero batangiye kwicuza bikomeye kubera ndetse bashyigikiye uyu muperezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bukomeje kotswa igitutu n'abatavuga rumwe nabwo ndetse n'abasesenguzi mpuzamahanga. Amagambo yatangajwe n'uwitwa Thibault Nangi wahoze ari umunyamabanga wa leta wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika, yakuruye impaka zikomeye cyane muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munyapolitiki yagize uruhare rukomeye cyane mu mubano wa Amerika n'ibihugu bya Afurika. Yatangaje ko rero kimwe mu bintu yicuza cyane ari igihe yari mu buyobozi bwa diplomasi ya Amerika, ari ukuba rero yarasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyigikira Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'uwatsinze amatora ya perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye mu mwaka wa 2018. Ni amagambo akomeye cyane yazamuye ndetse yazamuye andi magambo hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Aho rero hari bamwe bakomeje kugenda bibaza koko nimba Amerika yaragize uruhare mu kwimikwa kwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hari byinshi ndetse byakomeje kugenda bivugwa, tugiye kurebera hamwe muri aya makuru yacu. Amakuru yacu n'ubundi turayakomereza ku ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho drone ya FARDC imaze yahushije abasirikare ba M23. Ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ku masaha y'igicamunsi cyo ku munsi w'ejo zagabye igitero cya drone mu bice bya Muja, hano ni muri teritwari ya Nyiragongo, ahari abasirikare bakomeye ba AFC M23. Twibukiranye yuko hari mu birometero nka 45 kugira ngo ube wasesekara muri uyu mujyi wa Goma. Ese noneho nabahe bayobozi bari bagambiriwe guhitanwa n'iki gisirikare cya FARDC? Ese hari abakomeretse cyangwa byarangiye ari ibitero gusa byahitanye abangana iki? Byose nabyo turaje tubirebere hamwe muri aya makuru yacu. Turakomereza amakuru yacu muri Ituri. Igitero cya ADF cyahitanye abarenga 25 gusa abandi nabo baburiwe irengero. Nabwo ni ku munsi w'ejo ku wa kane tariki 7 Gicurasi 2026, abantu bagera kuri 15 ndetse bishwe mu gitero cyitiriwe inyeshyamba za ADF ahitwa Ibiakato, santere y'ubucuruzi ndetse iherereye muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri. Gusa haje no kugaragara indi mirambo 10 nyuma yaho nayo yishwe n'icyo gitero. Amakuru aravuga yuko bagabye ikino gitero kuri uyu wa kane ushize ndetse mu mujyi wa Biakato bakigabye ku manywa y'ihangu, bituma rero abaturage bahunga. Umuyobozi w'akarere yavuze yuko ingabo zakurikiranye abo bagabye icyo gitero, gusa rero ntacyo byigeze bitanga. Hari byinshi bikomeje kugenda bivuga ku baturage bakomeje kugenda bicirwa ku ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabyo turaje tubirebere hamwe muri aya makuru yacu. Turakomereza amakuru yacu muri Turikiya, aho yamaze kumurika misile ikangaranye ndetse ibihugu byinshi bita abyikanga. Ndetse Turikiya kandi yamuritse ino misile iri gukora iya mbere yambukiranya imigabane cyangwa yitwa ECBM, yiswe rero ngo yiswe izina ryitwa ngo Yildirimani rero ikaba ishobora ngo kurasa mu ntera y'ibirometero 6,000 mu buryo uretse ku mugabane wa Aziya yagira ndetse no ku mugabane w'Iburayi ndetse na hano muri Afurika. Iyi misile yamuritswe rero ku munsi w'ejo mwimurika mpuzamahanga ry'intwaro rihuza Aziya ndetse n'Uburayi rizwi nka Saha, ryabereye hano muri Istanbul muri kino gihugu. Hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa ndetse ibihugu byinshi byahise bihinda umushyitsi bikimara kubona ino misile ishobora kwambukiranya ino migabane igahungabanya ibindi bihugu bigiye bitandukanye cyangwa indi migabane. Nabyo turaje tubirebere hamwe muri aya makuru yacu. Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byongeye gukozanyaho byitana ba mwana mu kutubahiriza agahenge.
nubwo bikiri mu bihe by'agahenge ko ndetse kutabarasana ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakuzanyijeho na Iran ndetse no ku munsi w'ejo nyuma rero y'abitera batangaza yuko ibintu byasubiye mu buryo, ndetse na Washington ivuga yuko idashaka ko ibintu bikomeza kudogera kugira ngo ibiganiro bikomeze kugenda bijya mbere byari biri guhuza izi mpande zombi. Hari amakuru akomeje kugenda avugwa rero agaragaza yuko ibintu bikomeje kugenda bijya mu buryo, nubwo ibitero nabyo bikomeje kugenda birogoya iyo migambi. Byinshi rero byashyizwe ahagaragara nabyo turaje tubirebere hamwe muri aya makuru yacu. Turasoreza amakuru yacu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Musenyeri Musabyimana Samuel yavuzwe mu bwicanyi bwa jenoside bwabereye Ishyogwe. Ahangaha ni hano Muhanga, ubwo rero hibukaga ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abatanze ubuhamya rero bagarutse ku bugome bukabije bw'uwari musenyeri wa diocese ya Shyogwe Musabyimana Samuel yabakoreye, ndetse abatanga mu maboko y'intera hamwe. Uyu musenyeri yagarutsweho cyane aho umukunzi Fulgence watanze ubu buhamya yavuze yuko muri jenoside yakorewe abatutsi hari byinshi uyu musenyeri yakoze, hari byinshi ndetse bashyize ahagaragara nabyo tugiye kurebera hamwe muri aya makuru yacu. Bakunzi ba Rwanda Online, amakuru tukuzaniye ni menshi cyane, yaba araye tukubwiye mu ngingo z'amakuru nayo tutakubwiye. Wowe icyo usabwa nta kindi no kudutiza umwanya wawe, natwe tukagerageza kuyakuvira imuzi ni muzingo. Birashoboka yuko bwaba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Rwanda Online cyangwa usanzwe ubana natwe ariko ukaba utari wakanda subscribe, iki nicyo gihe, uyu nguyu ni wo mwanya kugira ngo tujye twibanira umunsi ku wundi. Nta kindi bisaba rero, nta yindi abonema bisaba usibye kunyarukira byonyine ugakanda subscribe cyangwa sabone kubakoresha ururimi rw'igifaransa, warangiza ugakanda kuri iriya nzogera iri hariya mu nguni kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose dushyizeho amakuru ujye uhita wibonera notification cyangwa ubutumwa bugufi bugaragaza yuko hari amakuru amaze kugera kuri Rwanda Online. Icyo gihe bigatuma uyumva akiri umwimerere atari yaba umuranzi. Nimba waramaze kuduhita mudahwema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tukugezaho, nyemera tugushimire kuko uri umuntu w'agaciro cyane. Imigisha y'Imana nikomeze isendere mu ruhande rwawe, komeza uhirwe mu byo ukora umunsi ku wundi, wikandira like, share ndetse na comment. Amakuru yacu munyemere tuyahere ku banyamerika batangiye kwicuza bikomeye kuba rero barashyigikiye Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uri kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo magingo aya. Mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bukomeje kotswa igitutu n'abatavuga rumwe nabwo ndetse n'abasesenguzi mpuzamahanga, amagambo yatangajwe n'uwitwa Thibault Nange wahoze ari umunyamabanga wa leta wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika, yakuruye impaka zikomeye cyane muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku yindi migabane. Uyu umunyepolitike wagize uruhare rukomeye cyane mu mubano wa Amerika n'ibihugu bya Afurika yatangaje ko kimwe mu bintu yicuza cyane mu gihe ndetse yarari ku buyobozi bwa diplomasi ya Amerika ari ukuba ndetse yarasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyigikira Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'uwatsinze amatora ya perezida wa Kongo yabaye mu mwaka wa 2018. Ahangaha rero kandi yakomeje kugenda abigarukaho mu butumwa bwe bwakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Thibault Nange yagize ati, kimwe mu byo nicuza cyane ndetse mu nshingano zanjye nk'umunyamabanga wa leta wungirije wa Amerika ushinzwe Afurika, ndetse no kuba narasabye ko Amerika ishyigikira Tshisekedi nk'uwatsinze amatora ya Kongo muri 2018. Natekerezaga ko azaba ari umuyobozi utandukanye kandi uzaharanira inyungu z'abaturage ba Kongo mbere y'ukuntu gusa ariko naje gusanga naribeshye. Aya magambo yagaragaje uburyo bamwe mu banyepolitike n'abadiplomate bo muri Amerika batangiye kwerekana kutishimira imiyoborere ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cyane cyane ku bibazo by'umutekano mukeya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imiyoborere ndetse ishinjwa kurangwa n'igitugu, ruswa ndetse no kunanirwa gukemura ibibazo abaturage bamaze imyaka myinshi bahura nabyo. Nyuma y'amatora ya 2018, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangiye kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asimbuye Joseph Kabila wari umaze imyaka hafi 18 ku butegetsi. Icyo gihe ibihugu byinshi byo muri burengerazuba bw'isi birimo na Amerika byagaragaje icyizere ko Tshisekedi ashobora kuzana impinduka nshya muri politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
nubwo aya matora yavuzweho rero ndetse kutavugwaho rumwe, ndetse hakanabaho abavugaga yuko Martin Fayulu ariwe wari watsinze aya matora, ndetse n'ibindi bihugu bikomeye byahisemo gukorana na Tshisekedi mu rwego rwo gushyigikira inzibacyuho, bavugaga yuko ari amahirwe mashya ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Thibault Ntangi ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu kumvisha Washington ko ndetse gushyigikira Tshisekedi byafasha Kongo kuva mu bibazo bya politike ndetse no kongera kubaka inzego za leta. Ariko nyuma y'imyaka isaga 7 Tshisekedi ari ku butegetsi, bamwe mu bahoze bamushyigikiye bavuga yuko ibyo bari biteze bitigeze babigeraho cyangwa bitabaye. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara n'umutekano muke bikomeje gufata indi ntera. Intambara hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo yakomeje guteza ibibazo bikomeye by'ubuhunzi, ubwicanyi ndetse no gusubiza inyuma imibereho y'abaturage. Abasesenguzi benshi bavuga yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwananiwe gushyiraho ingamba zihamye zo kugarura amahoro arambye muri ibyo bice, ndetse bamwe bakanamurushinja gukoresha ibibazo by'umutekano mu nyungu za politike. Hari kandi abanenga uburyo ubutegetsi bwe bukomeje gushinjwa ndetse kukandamiza abatavuga rumwe nabwo, gufunga abanyepolitike n'abanyamakuru, ndetse no kugerageza kugenzura inzego zose z'igihugu zirimo ubutabera ndetse n'igisirikare. Nubwo Thibault Ntangi yavuze ku giti cye, amagambo ye yafashwe nk'ikimenyetso cy'uko hari impinduka zishobora kuba ziri kuba mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu banyepolitike b'Amerika babona ubuyobozi uko babona ubuyobozi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abasesenguzi baravuga yuko ibi bishobora kugira ingaruka ku mubano wa Kinshasa ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje no gushaka inkunga mu ya diplomasi n'iya gisirikare mu bibazo by'intambara. Hari kandi n'ababona yuko aya magambo ashobora no kongera imbaraga mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, bamaze igihe bavuga ko ubuyobozi bwe butujuje ibyo bwasezeranyije abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe amatora aheruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yavuzweho kutagira umucyo, ndetse abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagakomeza kwamagana uburyo yakozwemo. Perezida Tshisekedi akomeje gushyirwa mu majwi mu rwego mpuzamahanga. Ibibazo by'ubukungu, umutekano muke, ruswa ndetse n'impaka mu miyoborere bikomeje no gutuma bamwe mu bahoze bamushyigikiye batangira kumwitaza. Nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kuvuga kuri ndetse ko buri gukora ibishoboka byose ngo igihugu kigarurwemo amahoro kandi abaturage babone iterambere, amagambo ya Thibault Ntangi aragaragaza yuko hari bamwe mu bafatanyabikorwa ba Kongo batangiye rero gushidikanya ku cyerekezo cy'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, badashobora no kuzakomeza kugenda bamushyigikira. Amakuru yacu munyemerere tuyakomereze n'ubundi hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bayobozi ba M23 bongeye kururokoka nyuma y'aho FARDC yari yagambiriye kongera kubivugana. Amakuru akomeje kugenda atugeraho nuko FARDC yongeye kugaba igitero karundura, igitero cyashakaga guhitana bamwe mu bayobozi ba M23. Drone ya FARDC ndetse drone y'izi ngabo za FARDC yagabye igitero cya drone mu bice bya Muja, ni muri territoire ya Nyiragongo, ahari abasirikare ba FARDC harimo n'abakomeye bafite amaranka yo hejuru. Hari mu masaa 7 y'igicamunsi cyo kuri uyu wa kane nibwo icyo gitero cyabaye, ndetse urusaku rw'ibisasu byarashwe rwumvikanye mu mujyi wa Goma. Amakuru dukesha ikinyamakuru gikorera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko iyo drone yaturutse mu bice bya Rugari yarigambiriye kurasa mu basirikare ba M23 bari ku burinzi, gusa rero kubw'amahirwe ngo ntawe yigeze yica cyangwa ngo ibe yamukomeretsa, dore ko rero ngo yari yayobye radari. Kuwa kane kandi ingabo za leta ya Kinshasa zarashe mu gace ka Karenga aho muri territoire ya Masisi, nabwo ndetse zikoresheje drone.
zisha abaturage nk'uko Lawrence Kanyuka yakomeje ndetse abitangaza ku rukuta rwe rwa X. Kuri ubu hari n'impungenge z'uko ibitero bya leta ya Kongo bikomeje rero gukaza umurego mu bice bitandukanye bigenzurwa na AFC M23, bishobora kongera guteza umutekano muke mu baturage ndetse no kubatwara ubuzima bya hato na hato kuko biri gukorwa mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Uyu mutwe mu matangazo umaze iminsi usohora icyakora ndetse wizeza abaturage ko ugomba gukora ibishoboka byose kuba ikabarindira umutekano. Abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kwicwa ku bwinshi. Reka tunyarukire muri Ituri aho igitero cya ADF nacyo cyahitanye abarenga 25. Nabwo hari ku munsi w'ejo abantu bagera kuri 25 bishwe rero mu gitero cyitiriwe inyeshyamba za ADF ahitwa Biakato. Ni muri santere y'ubucuruzi iherereye muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri. Amakuru avuga yuko abagabye kino gitero kuri uyu wa kane ushize mu mujyi wa Biakato bakigabye ku manywa y'ihangu, bituma rero abaturage bahunga. Ubuyobozi bw'akarere kandi bwavuze yuko ingabo zakurikiranye abo bagabye icyo gitero nubwo nta musaruro byigeze bitanga. Iki gitero gitunguranye kandi cyahungabanyije umujyi wa Biakato ubwo abaturage bari barimo kujya mu mirimo yabo itandukanye ya buri munsi nk'uko ndetse inkuru dukesha Radio Okapi ikomeza kugenda ibitangaza. Amakuru aturuka muri ako gace kandi aravuga yuko itsinda ry'inyeshyamba za ADF zaturutse mu majyaruguru ya Biakato zateye santere y'ubucuruzi mu gihe cy'imvura yoroheje zirasa amasasu menshi cyane mu byerekezo bitandukanye. Ubwoba buhita bukwira mu baturage. Amakuru akomeza avuga yuko mu kajagari ndetse kakurikiyeho aribwo abaturage bagera kuri 15 bishwe, abandi 10 nabo baza kwicwa, imirambo yabo yabonetse nyuma. Abaturage bose bakaba barishwe n'amasasu. Abaturage benshi kandi bahunze cyane berekeza ahitwa Makumo. Amakuru yacu munyemerere tuyakomereze n'ubundi kubikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cya Turkiya. Turkiya yamuritse misile ndetse ikangaranya isi yose irahungabana. Turkiya rero yamuritse ino misile iri gukora ya mbere yambukiranya imigabane yitwa ICBM, rero yahaye n'izina ryitwa ngo Yiridrimamu ndetse ishobora ndetse no kurasa mu ntera y'ibirometero 6,000 ku buryo uretse no ku mugabane wa Aziya ndetse ro yanagera mu Burayi ndetse na Afurika. Iyi misile kandi yanamuritswe ku munsi w'ejo mu imurika mpuzamahanga ry'intwaro rihuza Aziya n'Uburayi rizwi rero nka Saha, ryabereye muri Istanbul muri icyo gihugu. Nimurika ryitabiriwe n'ibigo bikora ibikoresho bya gisirikare hagamijwe ndetse kugaragaza ibigezweho n'ikoranabuhanga ryayo. Al Jazeera yanditse yuko ndetse ino misile ya Turkiya ishobora ndetse kugenda ku muvuduko ukubye inshuro 25 uwijwi, ikagira moteri enye ziyifasha kugenda ndetse n'ubushobozi bwo gutwara intwaro ifite ibiro 3,000 mu gihe ndetse cyayo mu gice cyayo cy'imbere. Nubwo iyi misile iri kubakwa ndetse abasesenguzi mu by'intwaro baragaragaza yuko kuba Turkiya ishoboye kugaragaza misile nk'iyo ngiyo ari ikimenyetso cy'uko ku rwego rw'inganda zayo za gisirikare rukomeje no gutera imbere mu buryo bukomeye cyane. Minisitiri w'ingabo wa Turkiya Yasar Guler yavuze yuko rero icyo gihugu cye kigamije rero kubaka ubushobozi burambye mu bya gisirikare no mu bikoranabuhanga ku icyo nabo ndetse kw'iryo koranabuhanga bakoresha. Ati muri iki gero ubukungu bwarahindutse indi ntwaro ibihugu ndetse bimwe byifashisha ku bindi. Turkiya rero yiteguye gufasha abafatanyabikorwa bayo, itabaha intwaro gusa ahubwo ikanabaha ikoranabuhanga ry'uburyo burambye bwo kwicungira umutekano. Ubusesenguzi mu bya gisirikare ukorera muri Istanbul Barak Yildirim yavuze yuko ndetse ikoranabuhanga rya misile Turkiya yamuritse ndetse rifitanye isano rikomeye cyane n'ikoreshwa mu byogajuru.
Ati rero ndetse ubumenyi bwo kohereza icyogajuru mu kirere ndetse n'ubwo gukora misile ndende bisaba rero cyane ndetse birasa cyane, bishobora ndetse no gufasha Turikiya mu mishinga yayo yo kohereza ibyogajuru byinshi mu kirere. Turikiya kandi imuritse iyo ntwaro mu gihe mu burasirazuba bwo hagati umutekano uhagaze nabi bitewe n'intambara n'amakimbirane bihari muri iyi minsi. Mu minsi ishize kandi bamwe mu banyepolitike bo muri Isiraheli bagaragaje impungenge kwizamuka ry'ubushobozi bwa Turikiya mu bya gisirikare, aho rero ndetse uwitwa Naftali Bennett ndetse wahoze ari minisitiri w'intebe wa Isiraheli aherutse kuvuga yuko iki gihugu ndetse ari ikindi kibazo cyane cyongereye mu bisanzwe bihari muri kano karere. Kuva mu myaka ya 2010 Turikiya rero ndetse yatangiye gushyira imbaraga nyinshi cyane mu gukora ibikoresho bya gisirikare iby'imbere mu gihugu, nyuma rero guhura n'imbogamizi ndetse mu kubona intwaro z'amahanga. Kugeza ubu ngubu iki gihugu rero kandi kiri mu bifite ingabo zikomeye cyane mu muryango wa OTAN, ndetse ibikoresho byacyo bya gisirikare gikora ndetse birimo na drone zo mu bwoko bwa Bayraktar TB2 ndetse bikomeje kugurwa n'ibihugu byinshi no kwifashishwa mu ntambara zinyuranye. Misile zambukiranya imigabane ni imwe rero mu ntwaro zikomeye cyane ku rwego rw'isi, kuko ndetse rero ibihugu bizitunze bitarenga 8, nubwo rero bimwe rero bitabyemera. Muri ibyo bihugu harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde, Korea ya ruguru ndetse na Isiraheli. Ibyo bihugu rero byo byose bikaba bitunze izi ntwaro. Amakuru yacu munyemerere tuyakomereze mu gihugu cya Iran na Isiraheli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bongeye gukozanya ukakava. Iran na Amerika bakozanyijeho bitana ba mwana mu bijyanye no kutubahiriza agahenge. Nubwo bakiri mu bihe by'agahenge ndetse kuko tutaranasanaho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakozanyijeho na Iran ku munsi w'ejo. Nyuma rero yabiteyira batangaza yuko ibintu byasubiye mu buryo, ndetse na Washington ivuga yuko idashaka ko ibintu bikomeza kudogera. Ubushyamirane kandi bushya bwabayeho mu gihe Amerika itegereje igisubizo cya Iran ku mushinga wayo wo guhagarika intambara. Icyakora impande zombi zikaba zitumvikana ku ngingo zimwe na zimwe, ndetse no kuzibukira gahunda z'ingufu za nucleaire ndetse no gukora imirimo y'intwaro kirimbuzi, ibintu Iran itumva cyane. Igisirikare cya Iran kandi cyatangaje yuko Amerika yarashe mu bwato bwinjiraga mu nzira ya Hormuz ndetse ikanarasa ku butaka bwayo. Amerika nayo kandi yavuze yuko yarashe isubiza ibitero bya Iran. Nubwo impande zombi izumvanye imitsi, Perezida Donald Trump yavuze yuko ibihe by'agahenge bigihari ndetse bagerageje gusubiza ibintu mu buryo. Ati bashatse rero kudukinisha uyu munsi, ariko rero ndetse turabashushubikanye. Ingabo za Iran kandi zashinje Amerika ndetse kutubahiriza agahenge, ndetse irasa ku bwato bwayo butwaye ibikomoka kuri peteroli, ndetse ari nayo ndetse igaba ibitero byo mu kirere ku basivile bo mu kirwa cya Okezma muri Hormuz n'ibindi bice byegereye inyanja ya Bandar Kamili ndetse n'iyitwa Siliki. Nazo ndetse kandi izirwanaho zirasa ku bwato bwa Amerika nyuma rero yo gutangaza ko ibintu byasubiye mu buryo. Umuvugizi wazo yagize ati, Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bagomba kumenya yuko Iran izasubiza ibitero byose bizagabwaho mu buryo bwuzuye nta kujenjeka. Ni mugero ingabo za Iran zikorera mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM zavuze ko Iran ndetse yakoresheje za misile drone ndetse n'ubwato buto mu kugaba ibitero ku bwato bwazo bwa gisirikare, nayo irasa isubiza. Rero ndetse ziti CENTCOM ntabwo ndetse ishaka kuzambya ibintu, ariko ndetse izahora yiteguye kurinda ingabo za Amerika.
kuwa 4 Gicurasi 2026 Amerika yarashe ubwato buto butandatu bwa Iran ndetse yashakaga ndetse kuburizamo ibikorwa bya Amerika byo gushakira inzira ubwato bwa muri Hormuz. Iran imaze amezi arenga 2 iri mu ntambara ndetse yagabweho na Leta Zunze za Amerika zifatanyije na Israel. Ni intambara imaze kwangiza byinshi birimo ndetse n'abayobozi bakuru ba Iran barimo Al-Kameri wari umuyobozi wayo w'ikirenga. Iran yahise ifunga inzira ya Hormuz bituma ibikomoka kuri peteroli bitumbagira mu biciro mu buryo rero ndetse mu buryo rero hari naho ibiciro byarenze $126 amadolari ku kagunguru. Biba rero ubwa mbere bibayeho kuva muri 2022 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga. Icyakora muri no minsi ibiri ishize ndetse byaragabanutseho akagunguru n'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije kaje kongera kugera ku madolari 97 bigizwemo uruhare n'amakuru yuko Amerika yohereje Iran umushinga wo kuganira ndetse mu rwego rwo guhagarika ibiganiro. Gusa Iran na Leta Zunze za Amerika biratanga icyizere yuko ibiganiro bishobora kuzagira icyo bigeraho, dore ko rero buri ruhande hari ibyo ngo ruri kwemera guhara kugira ngo amahoro n'ituze byongere kugaruka hano ku isi yose muri rusange. Bakunzi ba Rwanda Online munyemere dusobikira ahangaha. Aya ni makuru twari dufite rakomeje kugenda yumvikana muri aya masaha. Turaza kongera kugaruka mu masaha ari imbere tuje kubageza ni makuru agezweho. Mugubwe neza kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.